мареб хондан ниятам шона муфлис кардан аст гузаштани ралик даже да фикри матол нахурдай Осе ки тра ай пишти далешо реперо шунофтан зани ки фави гоз да пишти ҳич чай ака ҳич не мақсад қадима нест бигам илра бабага загран надора бо мегам ман Россия рафтам чи дурӯғ мегити баъди ки мара ай тараф баниса бурдагам якумин мини бози хидмат марам сар додам нархи билет 1000 рубл 115 та билет 32 та приз номерои дар рӯи экранда дар карта пайвастай карта ба номи Шамсуллои Теша ты метавонӣ соҳиби шоҳҷозияи бози ма бошад. Ассалому алайкум ба кулли тамошобинони канали Файзулло шоу меҳмони навбати барномаи мо Бадик Эке Дилрабо ва гуфтани онем ки меҳмонро хайрамақдам мегӯем ва пеш аз барномаро сар кардан ай Бадик хоҳиш мекунем ки телефонша бигирав условия якин барномаи моро иҷро кунам дар телефонаш история кунам моро отмечат нам ка рӯзои наздик ай канали Файзулло шоу айн барномаро тамошо кунем. Марҳамат. салом алайкум бародаро партушкои канали Файзулло шоу ҳама каса хайр тамошо кунем ку чӣ хеле мешава барнома мадам интерес нишид аввалаш интерес нишида ва дас история кардам ки ма мегзарем ба қисми суханомон бародар аз меҳрубони мо ҳама меҳнатомо баҳри шумоай я лайк комментари подписация кардан колокол чаҷидан ҳеҷ кадом накштай мерем тамошо мекунем рафтем бояд чӣ бугум будем тамошо кунем барома рӯзои наздик марам битом салом алайкум бародаро рӯзои наздик дар канали Файзулло шоу барномаи беҳтарин меброяд будроин ҳама каса тамошо кунем ва фикротуна бинависонем зинда бошем ва мегзарем то мара таҳт мечап мекунем ва савол метавонам мегзарем ба қисми якуми барномаи мо ном дорад шиносоӣ маълумоти пурра бите дар бораи худат аввал бале шу маълумот додам Сафаров Сунатулло 5 ноябри 2000 ба дунё омадам бо чӣ бугум ҷои таваллуд дар ҷо зиндагӣ мекунем дар шаҳри Душанбе таваллуд шудагим ва дар ҳаминҷа ба воя расидагим айни ҳол ҳамаи кор борум дар ҳаминҷа беҳтарин ва оиладорӣ ё ин ки не не чӣ баъд ихтироро фреб мекунем баъд хуб мекунам барои ки фреб карда будам фреб карда будак беҳтарин беҳтарин ва гуфтани монем ки сабаби репешидани то чие брат ия ма дар ҳамаи барнома гуфтагим ишқ бугу ишқ аз репешидан пушаймон нестӣ кам кам хеле мешавада мақсад чӣ хел бугум ба фин худи чоиди мисол тӯҳмат мекунам бисёр ба худо дар ҳаққам тӯҳмат мекунам мисол як гапое мезанам ки асос надорада дилгир мешаве не ки хеле не оё мехоҳӣ дар оянда фарзанди ту репер шавад майра ягон кас безеб намедонам барое ки ма дарди ки мисол дар дурна амро ба ҳамин холӣ мекунам ошик шава ҳо яке бачаат репер шавад нигерӣ бихонад чисто подвалский бачаи ман нигер намешавад ӯ марҷона гуфта мекардам ӯ дилбар беҳтарин аз репер буданат мардак борин изо мекашӣ изо намекашӣ фахр мекунам беҳтарин медонӣ барои чӣ барое ки хак савола барое ки мисол агар ман реп намехондам мумкин ки ё дизд мешидам ё ягон мисол алкаш мешидам мара ҳамин реп ҳамин чизо гардон беҳтарин саволи навбати мо хта яке аз ситораҳои репи тоҷик ҳозир гуфта метавонӣ в данный моменте намедонам мира мисол тамошобиноё кам мухлисо мегӯям дар кӯча маҳалла район ҷои истиқомате зиндагӣ мекунӣ хеш таборо репер будани тира чӣ гуна қабул доранд беҳтарин беҳтарин ҳама медонад в курсиам ранги мо ба ҷой намехонӣ отам нафама оша нафамафта ота оча мухлис мекунам беҳтарин дар ҳаёт орзу кардана дӯст медорӣ мегӯянд хаёлу орзу тухми ҳақиқатай значи ранги ма фантазиёро дадидам маънои барномаи мо аз баландиҳои номи барномаи мо ба смисли барномаам як саволай чӣ қиниҳо буд ай аввал сар кардан то ин ҳаминҷара омадан як шабгумат мисол пеш буд вақте ки сар карда будам ростигар мисол барои записи ҳамин трек мисол аз ҷиҳати маблағ танқис мекашидем баъд бародарам Каром соҳиби студия бесетсарс мисол мара ҳамин чиз дастгирӣ кард мара мисол полни ҳамаи трекома бесум запис мекард инам хеле буд ки мисол барф задаги буд соати ди шаб ҳамо ака шоҳида ман студияш мебуромадам пиёда хона меомадам ба номи Аллоҳ дара инам хеле меомадам ба худои значит барои меҳнати реп хеле меҳнат карда ва хуло расагӣ
و این مهنتو تک پروسه نیستن خوزی سماراشا دیده سر بهترین و خوراکی دوست داشته شما گفته میکنیم در این بگه در این شوی نشید برای شما را کم ترک فری استودیو اینا بچه ها چند فری را سفرتان هوی که مای در کده فری بزنه پا مگذاریم با قسمی یک دوسته دونا سوالی عادی گفته میکنند یک سوال آواز میتون مگذارم در کوچه ها تراز میبینم میگن که انامی بعدی که خالی صورتگیری سلام علیک شدگی значит با خلوی سند رفته رسیده سی و میگذاریم با قسمی دیمی برامای منم داره کامنتو 4 تا کامنتاری نگاتیو 4 تا کامنتاری پوزیتیو گفتگیم باور کن زبانم نمی قدر برامد برای کامنتاری پوزیتیو نگاتیو گفتن نبود و یادش خودم پریدومات کردم نایسوندم اگه مثال تاجیکی کده بگو که مثلا که تعریف غیبت کدامش نیفتی غیبتش نیفتم ایمان نک در تا کامنتاری دیگه آدمو یفتم خیلی باش نمون کنم بهترین میریم ایراد جان عزیز نشوندگی که مخلص ای ولایت سوق هست مخلص مای ولایت سوق مخلصای ولایت سوق هستن بنایسونی خیلی جواب شده دیگه در این سایدان همین چی بودن دیگه چی بودن زنده باشی باردان نموشی به ایراد جان زنده باشی باسترای سوقدم همه کسی زنده باشی ها بسیاره چی نشونگه سوق چیم چی کاراچ گروه سوخانستان گروه نولیار با پیش اکاجان شغلو را اهمیت نتیم ما خطیتیم تو اخیره دیگه اهمیت نمیتونم بسیار اهمیت میدادم پیش دیگه اهمیت نمیتونم ارجان ایزوندگی اوزاد خسته نباشن اکا زنده باشی برادر علی رحمان ایزوندگی که ما کجای دیگه غلطیدم پول خود موتم غم درده ما کجای غلطیدم پول خود موتم غم درده اکیره چه فهمی ترکی توی مبارک خونگی کو امورا گوشم که من در جای غلطم پری موتم غم درده مقصد که نمی فراشون کو نه با اون نمیفته که غم درده غم دردم دیادم زد خیلی زور آدن نه چی دیادای خوندانی هم چیز برو اومده بهترین بچه و چا شما نخورده سی میخریم اینم جا بخیر زوزی هم دی یکی نم بیشتر گرد سه بار دیل را برگرد بگو این شرطه این شرطه ای نه بخدا شرطی برنامه ایرا او دابتو میشه نه میخری رد نجون بخدا نمیگذارم بیو سه بار دیل را برگرد دستو داد میزنی کو گفتم میخونم هم خیلی داد بزنم خب بخدا جا همه میا علی با جواب میگم دیل را برگرد با آن ایرا عاشق میگم وقتی دیل را گفتن لرزش میگیره نه خیلی عاشق لرزه میگیره این ایرا عاشق میگن رامیو نه رامیو میگن ولی میدانی چیکار میشه برات ولی جای برنامه ترا میگیرن آن اکثر میشن من برام گفتم میگذاریم با قسمی 4 تا کامنتاری نگاتیو نی رپیانو میرن از اونایی همین نمود رپ این رپ نیست این شش مقامه رپی مرا گفته بله او چیزایی را که تو گوش میکنی او رپ نیست او با موزیکان ما مثال فهمیدیم نمیشه چی نمیگه او رپه که او مثالی آدمای پیدایش رپ نمیدونن رپ اساسا برای درد دل گفتن فرق نداره مثال تو چی دردی مثال غیر عشق داری یا که عشق داری فرق نداره باید درد دل تبگوی رپ همیشه پیدا شده ما درد دل ما مثال عشق شکست خوردگی ما رو میکنیم بهترین ما موزناو یک تکست نیستم میگم که ما در کمتر وقت بتن و کمتر گپ بتن برای شکستن شما از سر نو رپ استارت بتن انا می تما قدیم مقصدم تما میشه و گم گپ من تو گفتی دم اینجا و صبر ترجمه میگه که زگران نداره با میگم من راستی رفتم چی دروغ میگی تو تو برات نمیاد خونه ما را پراور کنه کدا یک میشه که او آدمایی که گم میزنه مثال خونه ما را نه دایو که مثال هیچ نمیدونه بعد یکی ما را طرف با این سب بردیم بهترین نوروز گذشته تو گارن زور میخونی نک فقط شاودا راست میگه شاودا زور میخونی خیلی فکری اوه ما شناسایی پروتیف نخکی بیوگرافی تا همش خودش دیسای چله پروتیف داتا در کامنتای درشون زنی که پروتیف نخکی افتا بیوگرافی تا همش خودش دیسای در کامنت دالشون نایسوندگی یا در اینی ما در کامنت درشون تر نایسوندگی چه در دالشون تر دیسادگی کو در کامنت یامو روز نه چی دورا گفته که پروتیف نخکی مثال چی طرف زگه دا بعد گفته دا طرف دیگه آخه من نیستم که ما مثال ما در دیس میشه بهترین ما چیزی است با کلا گرفتگی میگویی بهترین و برنامه ما خدمت آخر جام خیلی استوبیا کی یک شکلات بامزه برای مهمون دعوت میکنیم بتیمش شکلات استودیو
بچه خیلی را پول میخواد میزنی گوش ده خیلی میجنبه بود ای باید اصول چای دیگه بوش هم جلو میکنی رفتی دوازی حتمی خوردن حتما ای بچه فرید یاد تره که آشیز نمون یک بیگ خوردگی مجبوری چرا گشنه بوده نه مجبوری مجبوری نمیگذاره برای والله مجبوری من مجبوری نه تو هستم میگذاریم بخشیم دیگری سوالو سوال عادی میتونه سه تا سوال عادی میتونه میگذاریم بریم بخشی سه سوال عادی این سوال اول 8 تا سوال بود کمش کردیم در برنامه که درست نشود در 10 سومونه صورتی کیه صورتی مکتوب چه سوال خیلی چی نمیشه در 10 سومونه صورتی روز بده ما یادم میاد میر میر دوی اسمه میر سعید درموش میر سعید علی احمدونی که بله جادو برادر از مهربانی ما نه کارا نه اشتباه چند میشوام جواب شد گفتی و یک سوال دیگه خوراکی از همه دیر تیار میشه ملت توجیک چیه که دیر تیار میشه بهت باشه فکر کن همه این یک شبانه روز تیار میشه روز بده چی میشه یا شبانه روز تیار شوه چه دانگیچه کشک میگن شمولا امورا دانگیچه کشک بله اموای بله و میگذاریم با قسمی سوال نوبتی ما برات میوه دوست داشت چه میوه میزنی بانان داشت خیلی بانان داشت بانان استودیو برات اون بخوره اون میخری این بانان دست من میسای خیلی دست من اوزی برادر موسیقی که دارم میگم رفتیم ویکو این مارس های مالی مارس بخو ویکو دی کسب خرم نمیشه نه یک کس میخره شد می ایشا دا دیسر میمونه باز میخره بایشا میخره من نمیتونم خودش میذاریم بخشی چهارم برنامه ما نام داره سوال‌های ناتمام و سوال یکم برای چی تمام نمیشه همین سوال میتونم برای چی کانال فیدیکا قطعی شاه جالب زدی خیر ما گفتم که من نزدم ما با خدا در یوتیوب ترک ایکو پریمیر دا مونده نمیتونم با خدا قسم نمیتونم بعدی لپر میگوت زدگی نیستی نه با فیریک خودش ویدیو کات گفت که من فیریک ویدیو کات میگه که لیریک تیجه کانالی تای نه من نشانم تون با هم جدا فیریک خودش گفت که من گفتم بعد زدگی نشان تو اوزی میبینیم فاکتا و میگذاریم با قسمی دیگری سوال برای چی یک حیات در ترکات دیرابو بیو که کلاسم بلاقی میزنم ایتوری موس میگی برای که پردگیم پردگی همین حقیقتی پریدن ایت اپیراس درسی ایت همین گاب روز بود مرا جرو میدونم همش میدونم حقیقت از نچی و میگریم نیگرو دا چی گفتن نمی ناوید وقتا دا خطی فرید مکس نم خیلی شومی خیلی خیلی کلان دختر ماینده و با چه دا خبش کردیم خیلی این دیگه چی میگی خیلی بگوشون اخی اگم چی برای من اینترسی شوا شما گملات ما بگم دیگه گپ پیزم نزنم که وقتا مرا برای این نمی جالب که گفتن که بعد خوراتم مونده گو دیوناش مرا خونگی ها گپ چکنم نه تو جان نکه اون گپ شما بگو که مقصد نه ما مردک نیستم بهترین و تو گفتم بتونی که از نیگر موندگی نیست همه غمزده همه دردم این چیز ایونه اون چیز که ایون است حجت با بیان نیست درشی این هسته در ویدیوش نمونش که بجال منازنان این ویدیوش را گفته که مقصد بعد بهترین تماشاش میکنیم قطعی کی میخوای باتل کنی در این امجا ویزا بشته ما قطعی ایسین تایزن کش میکنم باتل ارگانیزوات کنیم کالونو لوبوش ویزا بته جلند کدومیشه نم لوبوش غیر همین عشقی میخوندگی ما مقصد یا دایگان چی ندارم هم نیگرو دا کالون همین لوبوش هم نیمش نام چنجا بگی نمیشه دا ویزا بگو هم خیلی بهتره ما نه چی مثلا کارلیون قطعی نمیکنه اون میگه که مثال اویلادور نه اویلادور مثال دا توری نمیگرفته گفته بودن چاگینی مسئله کردی نگم بو اینه کمی گفتگیش همین گپ زدگی خیلی دلشی ایجالا با اسای خد دلشو خودش جورا شگه معلومه که شغل دلشو فاویک کام خیلی بچه سوزه مثلا میشه قضیه باتر ارگانیزات کنی فرق نداره значит بعد یک چیزگاه ما وقتی که مثال خیلی اورونده نبودم ما فاویک گفته بودم 10000 گفته بود 10000 کسی تشکیل میکنن خیلی گنرار پیور نمیکنی ما وقتا نمیکنن دیگه به گنرار انا مثلا که уже کار دا اورونی ولگه اورون یک دا وقتا رو نه او دا بالا گاف نیست تو مثلا زنی که فاویک گوز دا پشتی هیچ چیه
Акы ҳеҷ не мақсад қадима нест. Бигам ами ютубда қадима нест. баробар битвасан давидеса Ягон гавнен дилрабо медонис ки ты хатиш этура дӯст медори ё ки хизмат медонисӣ се чор ҷурая барад дилрабо медонист дӯстиш медорум на дӯстум намедошт. намедошт ами байди компот шоколад меваги даиҷа хондестемо бе амира ба стили шашмақон бихонад ну Майрав қабда. Не майрав қаб. Басти шашмахон. бале Tu gareni ba mazai компот шоколад меваги. е сирала чиғлар тгарени ба мазай мешан шашмақон наистилар Наметонум иша. ина я шашмақон мегам ты значит доли айнотои жанри санъат хабардор нести Не аки ура бугун бикиним мекунам просто не то. ранги кеш нахони байди зуби-зубира ба англисӣ Ё хондагия. Ё кеш чира хондагия. хитоӣ Не я бади дигай. русира шашмақон Не чи хели бид я хели я. Ҷуй бид чи бид. бои ҷои Не я тайга бид. оли трага байди хитоӣ дорам ман роҳита мегирам гӯш гирем нахандарам мембурем ва ин шоколадам мегирем ай студия уш мекунем радноҷон банана бизан Намехирам ба худо. мехи радноҷон Не ба худо ман наметонам хурдам. радне баъд дига меҳмона хафа мешавам ба худо хай бӯй ки гаг нолак биги ё хақлан ки меҳмона телефон нақалта Туре. ва мегзарем ба қисми дигари саволмон нанг номус барои тира важния ё ки данема мен пул Нанг номус. Има пула зарадинес. беҳтарин баҳсер даа барномааш мегӯяд ки агар райдер бе ягон тайёрӣ биёя унаувайку яъне ки баъдика мебира баҳсер то ҳамин хавақта да ягон барномааш ҳам каса гуфтагӣ набуд ва ин ҳамиё кам просто так гуфтагӣ несай ва ӯ ягон нияти бадам доштагӣ несай ва ҳамин гапа гуфтагӣ ам додарш чӣ гуфтани Не басе бачак хуба акма катиш мисол ҳамин давна мисол чикадам шино шидам мисол кана намедонам. баландтар гап зан Мақсад ки мо ҳамин давна катиш мисол штаги дема бачак соз метова ки намедонам рости гап не ки мисол мара ягон бор ягон кас батл мана дида ё фристайл зани мана дида киҷо медонам охи чӣ хели ма мумкин ки биром чун чико кунам. як саволи дигар росте ки тира ай пишти далешо реперо шинохтан Не ва сабаби савол гӯш олӣ ва сабаби шинос шудан қади реперо рафтомад қади нем реперо ки бида чӣ шид мара пишти далешо не пишти далешо шинохтагӣ несана баъд ман қатъи мисол реперо хеле рафтома надорам ку рафтома надорам. беҳтарин як савол метон ва тами савол откарани ҷавоб те ту агар ам дерабо ҳоҷи баргарда биёя бига ки ами сенат ман бе ту мембирам компот не вазуш шоколад шагиям мегириш Омадагия омадагӣ рафтагия пура значит ҳар хоине ки рафтагия баргашта омадагия лаънат бар шумо омадагия қабулш кардагӣ нестам шеф мекушам брат. Радной. Бе ин шампу кун қабул кардагиш нестам. радной ин ситуатсия дар сари ҳама будагия мо ҳам як вақт компот шоколад будем омадам мо ҳам дига отказ кардем баъдем репа ба он бас Мевагиши кардем дием ба. ин радноҷон бихӯ ки нахири бачаҳо хафа мешаванд як нола бигӣ ва мезанем ба қисми охирони барномаи мо бародари аз меҳрубони ман инамҷа бихер радноҷон ба на намехӯрдай и хеле намехӯрдай у хеле намехӯрдай хезамҷада 20 президент имзан кайф кунем Мумкин нест ба худо. мумкин несай Не ба худо. президенти мумкин несай иш мумкин Ема да несай турник пурник мумкин. хайр радно чӣ куд як трек та бигӣ монам хеле ягон минусе ки бош албом назанад Ҳеҷ кана. Ҷое даки ма бошим ҳеҷ кана мезана брат. я мадан чӣ куд 4 так бихон ва мо саволон зудан мегирем барнома чӣ хел ба тира маъқул шидааст О, маъқула барнома ҳамин ҷош маъқул шида брат. ҷош барнома аз дигар барнома чӣ фарқ дошт Чихеб гум барои барнома кардан мисол ами одаме ки барнома мегзанонанд ку муроҷиат ки мисол да я офис ё да пишти я фони савз накунед. Мисол бигирен аки камтарак созтар мақсад кунед ки- барномаотона. фарқиятша мегум фарқият не ки саволо ин нимаша мегум Не соз саволои соз. Беҳтарин. Баям хурданиш чӣ хеле ки нафори не. ида нафор дигарот ҳам мефора ва агар ин саволо додаги мо сабаби хафашавии диша уша мо бахшиш мепурсем барои ҳамаи мухлисои бадик ва барои ҳамаи мухлисои канали файзошоу бадик эке дилрабо ҳозир як трекиша мехонад бадик хафа шид Не, сад фоизе. хай барандиш И ба пихнава кина. мерасим
روشن کنه ای خدا چشمای همه بنده ها تا بینا که در دلم بدی باشه یک عمر مرا خور که صورتی مرا دیده سیرت ما بهانتن صورتم خشونسته سیرت ما هرچی نگن مادرم شاهیده بچش یگان جنایت نکدای نه همسایه نه معلم ای ما شکایت نکدای نکی یخل بنده ای الله ما دانش مزنه والله بدیشو نکدم نکی میچکنم زهره هدفی ما مخلصی شونم مخلص کدن است مرب خوندم نیتم شونم مخلص کدن است گذشتنی رالیک دژه در فکری ما تو نخوردای بعد یک دغمی سوم پراسماتر نموردای بهترین باور که من را نمیبرم در کانال ما میروم این که برم دیگه نمیبرم با قلبی میبرم پیش ای برنامه ما کش به کانال ما برویا و گفتنی اونم که تمامی تو برای مخلصای تماشا کردن و آدمایی که ایت هر چی انتظارن چیش داد کنن ایت چیزایی که انتظار نیستن هم برو و برادر از مهربانی ما بعدی که بگم یک سوچیده میشناسم و او خدشنو سخت نیستم نه که من اوج همه رادنو در رادنوی و سوالک ما تهیه کردم کوشش کردم که خنده آور باشن شوخی باشن چون که رادنوی و باور دارم که خفه نمیشون و در همین رپیتوژیک کدام رمش همش ما در رادنوی خفه نمیشون برای همین سوالو شوخ زیخیب دنی سوسه برادرم رقم ترک مزاش نیست برای همین جوس کشن کردیم و برای خودن مجبورش کردیم اگر نه رنگ نه دیگه رپرور مردم میخورم خداوند یار مددگارتون یگون جورتنی باشی زنده و سلامت باشین برادرها خودتون احتیاط کنین دستگیری کنین مقصد برادرمون مهنت کرده است مثال در نیم شب اومدیم در اینجا برای شما همه کارهای برای شما پس کنین دستگیریش کنین لایک کامنت ده فکراتون بنویسین خداوند یار مددگارتون خودتون احتیاط کنین برادر ما غریبا رسپکت